23'dan biz 400 milyon sonundan aşağı kuruluk aşağı yukarı. A 23 yerin başına aylandırıp erteden geçkice tele kampanyalar uşal malumat veriyordu. Bu dayandı, psikolojik. Bunu biz anlamayla. Bunlar benim kolegam Abdullah Mırza söyledim ki bağımızda asıl başladığımızda açu şimdi şunda açu diye, hakik diye, açtılar. Gezinde şunda açu sınıflarda aytıp ben de okupayıcı oturup okupasına gittik biz. Biz de şunu Namıkta Yusuf Beyçe Körüsü biliriz. Yazarı var. Mesleği yaş kalamaz. Ben de sizden yaş kız emesim. Ben sizin aklınızdan da öyle Atakan'dan ciğer gelen, bütün durmaz. Bunu noktaya Yusuf Beyçe bilir. Ben sizge napomínat etýakamda, oşuly keyinki prezident oturganda siz oşular men birge jürgönsiz, amalar oşonda jakşı bolup, azыр jamon bolup kaldy. Bana oşo Kırgız'da Neyman Kaşak degen oşunda da ayaldığım gibi etti, acıdaş var. Şeytan bolup var. Bunu bizden Abdullah Mırza aytıptan söz aç uçundu. Oşo gündü görüyoruz. Oşol söylenen sözlerimiz için artık dünyada cevap veresiz. Şaşmaz. Kudaydan cevap açmadan. Daha bir ayda. Yaşırıp gelip uşul kundu gelip oturasız. Ben oşol bakiyetleri ayıplar. Yerden bir sürgün kulağına kalmaz. Kötü tuğranız çıkılırız. Abdan tuğranız çıkılırız. Men bütün. Abdullah Mırza'nın biz başka sözleri çıkaran yok. Bir sözleri çıkaran da aleyhine geç atmadan dedi. Ben artık düşündürme. Sizlerden halkın oğuzunu yerden dıştırdı da bırak daha çok şansları söylerken yerden dıştırdı degen bolsa ben geçe siz arqılı da aytırdım. Makamlar gelsin düştüğü şöyle. Geçe teli arqılı da aytırdım. Geçe şu talapkerleri de aytırdım. Bizden Cumhurbaşkanı Kengeşi Hükümet'te öpülme de aytırdım. Size mağdurlar nafakat olmaçının aytırdım. Cemal İlhan'ın öz Cemal olup geldiğini gezekmekten usul günü geçirdik. Birinci gezekler. Asıllarımızlarda koyunuzlar. Bugün tribuna serde. Gezitlerlici de deme. Evde tribuna başlayacak bu okul şimdi. Acıldaşlarına hiç kanday fayda çıkmıyor. Biraz sözü karayıp. Kasiyetliski kayıtlalı degen söz. Abdullah kasiyetliski kayıtlalı degen söz için Kırgız'ın konstitusiyadan gerek olsa minesi bir gibi şu Kırgız'ın kasiyeti. Gepke gelelim. Söz aytalım. Bana şu yerden dönemde çakır katlarında aytıptasız, çakır katlarında emas. Sizlerge şu açur düzülgen kırdağında aytıptı. Oşundan cihildi çıkarsak degen maksatda aytıldı. O göçebe çıkıp aytıpta yoktu. Hayatka çıkta yoktu. Aldı onun bari get var. Matematikleri götürüp al. Oşun gezide buna hazır bugün batıl olmaktan azamatlar aytkan. Bışık kaldı, jetilip kaldı. Toktotunuz. Oşunu eski almaya koyurdu. Hatta etmenen bakit evinde geyipti bir yollarını vurultasın. Üçüncü yol kayıtlanış gerek bu narsa. Men Abdullah Mırza'nın aytıptan sözün eskertiyor katarında gana kaldı. Bardık çaktan asıldan toplaşıyor. En akırında aytadi. Buna bizden Bışık'ın törağasında hiç kanday mesele yok. Kümen de yok. Aytılada darganday sözler, 750 uçastıga kança karajat bölüngen, oşo Bışık'ın borborda aparatına, men Bışık'ın kere bir müçelerini kayırıp ettim bile. Özünüzde bağ vermesengizdir, talap verilir. Uyat bu. Mana endi şunu alıp koyganlar uşunda bolup kalmakta, dilinde olmakta degen bağını berip otarsın. Buna geçe işinme düşenme işlemesiyle, ötkönde ayttım, grajdanlık pozitsiyasını Mırza jigitlik kılıp, moyununa aldı, bizden katarçılıp ketip kaldı, biz geçelim sıraysa aytты. Bирок geçe çıkkan da aksında. Kayradan başka şey yaptık. Demiş ki, size başka jagday düzülüp kaldı. Biz gün kaysıl jaktan çıksa ошол жакка карап, кыйшайып жүргөнүбүздүн кесепетинен азапты өзүбүз гана чекпейбиз. Ойлоп болсун башка бирөө чек. Акырында. Эмне үчүн ынтымак, тынччылык башка деп. Эгер Абдуллаев мырза ошол ат башыга барып алып, нарынга барып, же бошко жалап аткан, кетип аткан жок. Жалатып атканда турган жок. Ушул жерде ачуу. Кече чакырды эле. Атамбаев мырза да айтты. Тынчтык үчүн мен сүйлөшүүгө даярмын. İkilik şimdi oldu. Geçe çakırdık, gelgen yok. Bugün çakırdık, törağ'a baş olup çakırdık, gelgen yok. Bunu yerine, emniyet bildirsek olur, emniyet düşünsek olur. Biz
Биз айттык кече жауапкерчилигинде сөз болбойт. Талапкерлер менен баары 16 киши, 18 киши келем деген киши менен келип отурса, ал жерде актаяк көктаяк болот деген ишин жок. Баарыбыз Кудайга шүгүр. Ыймандуу, маданияттуу адамдарбыз. Кээ бир учурда бир башкачараак көрүнүп кетпесе, себеби ар бир кишинин оозунан чыккан сөзүн жараша жооп берген. Монда алып караганда баары мырза жигиттер. Отуруп алса эч кандай маселе жок. Мына азыр БШКнын төрагасы маселе жок деп атканын себеби бул программа эртең коюлган Феликс Шашарович. Это отдельно, автономно, абсолютно автономно. Народ сам себе голосует, а там автоматизированная система делает, работает свою работу. Делает. Я вчера вам показывал. И завтра я вам буду показывать сотни протоколов, которые категорически не соответствуют по данным ГАЗ-Шайо. А разница сотни тысяч голосов. Сотни тысяч. Какого черта Обама начал поздравлять? Хиллари начал поздравлять. Почему? Да потому что розе по розе. Это все понятно. Биз алдабайлы, мүмкүн, дагы мындай бир жапайы көрүнүп калышы мүмкүн азыр. Бирок тарых деген аябай катуу нерсе. Тарых деген келечек бар. Кудай кааласа келечек бар. Ошол учурда дагы мен сүйлөгөндө сиздер ошондо айтасыздар. Биз деле айтканбыз, биз деле ойлогонбуз, заманды көргөнсүз, бизди коркуткан, бизнесим бар эле, базарым бар эле. Ошондо дагы биз күнөөлүү болобуз. Бирок Кудай буйруса, Кудай кааласа, баары бир жат кетип бүркүп чыгат. Мен дойгуналы ушундай иште эч качан бир күнөөгө мындай бир арткым келбейт. А киши дарыгер катары так таза иштейт. Бирок бул кишинин эркине койбой туруп, ошол бир диск иштеп атат. Ертең кечке 3 участоктон данные келгенде эле ошол цифра коюлган 002, 007, 005 ошол так өзгөргөн. Эч өзгөргөн жок. Биз келгиле ир отуруп түзген иш аткандан кийин айталат. Ошо, когда я говорил, что вручную управлялась эта система ГАЗ-Шайо, кто-то начал отдавать сразу из Центральной избирательной комиссии. Да нет, это неправильно, туда человек не поступил. Но если человек не управляет, то кто компьютер сам управляет? Эта программа вам известна. Заранее закладывается по часам. И какие процентные соотношения, откуда с Нарына, с Джалабада или Саша или из Баткена, он тут же раскидывает. Если вы посчитаете, в конце концов там 2,7% всегда отсутствует, 100% никогда не получается. Вот это и есть цифры для манипуляции, Феликс Шашарович. Вы сейчас задаетесь вопросом, почему это так получается? Да потому что там умники сидят. Такие же умники сидели у Бакеева, у Бакаева сидели. И почему вы думаете, сейчас заранее поздравляют? Почему наши соседние государства молчат, руководители, да? А оттуда уже начинают поздравлять. В истории Кыргызстана впервые. Почему выражается розе по розе, там акцию проводится? Да потому что это психологическая атака, подготовка. Баягы студенттерди сүйүп келгенде эле ошол жерде сүйүп келди дагы ар биринин колуна бирден розаны сатып берди 90 сом эле турат. И на всю страну показывает, что благодарность от имени народа. Позор. Запомните мои слова, и вы будете со мной согласны буквально через